Reka nkuhereze ikaze no kukwifuriza kumererwa neza aho uherereye hose wowe wumvise ibiganiro byacu n'inkuru byacu. Njye Imana Jean Bosco ni njye ubagezaho inkuru za buri munsi, tubana mu nkuru za buri munsi. Icyumweru cyiza mwe muherereye mu gihugu cy'u Burundi, icyumweru cyiza mwe muherereye muri Uganda, icyumweru cyiza mwe muherereye muri Tanzania, icyumweru cyiza aho uri hose, aho dukurikiraniye hose. Icyumweru cy'umugisha, imigisha y'Imana ikugereho aho uri hose, we ugiriye amahirwe yo kubona iyi video. Tugiye kubana muri video imara hafi iminota 5, ngira byinshi ngenda nkusobanurira kuri iyi video. Ni inkuru tugezwaho n'ikinyamakuru bise Rwanda Update, cyatangaje ku munsi w'ejo. Ni mu gihe iki kinyamakuru cyagarukaga ku nkuru ivugwa yuko hari umutasi wa leta ya Kongo wafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo bikaba bivugwa yuko rero, nk'uko uyu munyamakuru yagiye akomeza kubitangaza, avuga yuko hari umutasi wafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda hano i Kigali. Rero akaba yavuze yuko iyi ari video igaragaza uwo mutasi wa leta ya Kongo. Abantu benshi bakomeje kwibaza kuri iyi nkuru. Ni inkuru imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, nk'uko muri kubona hano yari imaze kurebwa n'abantu ibihumbi 10 mu masaha 4 yonyine. Ndakeka ubu ngubu yamaze kwasasara ndetse no kugera kure. Ibi rero abenshi ndabizi mukunda kureba amakuru ya politike, mukunda kuyagenzura, mukunda kuyareba. Niyo mpamvu nanjye nagize nireka ngaruke kuri iyi nkuru. Ese ababa barayibonye muri bangahe? Mwese mwandike muri comment byinshi rero by'ubusobanuro bugaruka kuri iyi nkuru. Nk'uko abenshi kugira ngo twizere inkuru tuzizera ari uko ziba zatangajwe n'ibinyamakuru byizewe, amaradiyo ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye, uretse ibinyamakuru byandika cyangwa se bivugwa kuri YouTube. Ni mu gihe urubuga rwa YouTube ari rumwe muri rubuga rutangaza ibinyoma byinshi ku isi. Ni rumwe mu rubuga rukoreshwa n'abantu batubura cyangwa se batangaza amakuru atari ukuri ku isi. Ibi ngibi rero bikaba bituma inzego zimwe na zimwe mu bihugu bigiye bitandukanye zifunga cyangwa se zita muri yombi abakora aya makuru y'ibihuha hirya no hino. Ni mu gihe mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze iminsi rufunga abantu bakora amakuru nk'ayo ngayo y'ibihuha, yaba amakuru yo gusebya, guharabika, kuvuga ibitabaye, iterabwoba ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa ku mbuga za social media. Ni mu gihe nako abashinzwe gukurikirana bino bintu ubugenzacyaha RIB ari ikintu bwitaho cyane hano mu Rwanda ku muntu wese ushobora gutangaza amwe muri ayo makuru mvuze yabanje, mu gihe yaba ari amakuru adahuza neza cyane cyangwa se ari amakuru ataraya nyayo. Ni mu gihe rero ukurikiranwa n'izi nzego zibishinzwe. Ni mu gihe rero uyu mugabo we ejo yashyize hanze avuga yuko ngo ari video ngo y'inasi ya leta ya Kongo yafatiwe hano mu Rwanda i Kigali. Ibi ngibi ntago nge nabihamya neza yuko ari ukuri, ahubwo nakoze iyi nkuru kugira ngo duhanahana amakuru. Nimba hari uwaba abizi neza yandike muri comment, nimba nawe aya makuru yaba yazi yarayumvise kuri radio cyangwa se n'ahandi hantu, utwandikire muri comment. Rero ikindi ndagira ngo nimugapfe kwizera amakuru mwumvise ku rubuga rwa YouTube, kuko amenshi abariho abari ibihuha. Abari ibihuha ni mu rwego rwo kugira ngo bicururize cyangwa se babone views. Niyo mpamvu bamwe na bamwe bagenda bakora ibintu bitandukanye byo kubeshya kugira ngo babone views menshi cyane. Icyo twasaba rero nuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukomeza gukurikirana amwe mu macana agenda atangaza inkuru nk'izi ngizi, mu gihe aya makuru aba atarasohorwa n'ikinyamakuru cyizewe mu Rwanda nka RBA cyangwa se n'izindi nzego zibishinzwe gutangaza amakuru y'ukuri yizewe. Aya makuru rero icyo nshaka nuko nta muntu n'umwe ugomba kuyizera nonaha mu gihe atarayabona ku binyamakuru byizewe. Inkuru zo kuri YouTube nyamuneka nimukazizere. Ngiye nkunda kugaruka mvuguruza ababa bazitangaje ndetse nanasaba ko inzego zibishinzwe zikurikirana abantu batangaza amakuru nk'aya ngaya, bakatumenyera nimba abari amakuru y'ukuri. Njye Imana Jean Bosco, tubana mu nkuru nk'iyi ngiyi. Ntuze gucikwa n'ibiganiro by'uyu munsi biri bwaceho nimugoroba kuva saa 12. Mwifurije gukomeza kumererwa neza, ibihe byiza. Ciao ciao.